Et ass den Centre de Loisir, den sich am besten geegent huet fir d'Aktiun vun de Maske fir d'Bevölkerung vun der Gemeng Stesel durchzufeieren. Well et heute méiglich ass, die nedig Distanz beim Verpacken vun de Masken anzuhalen. Och gouf vir der Erbecht Dëcher as os Material fachgerecht desinfiziert. Wat ma de Moienheim merken, dat ass mit Parken Masken an vun der Bevölkerung vun der Steseler Gemeng. Nun bis 21.000 Masken geliefert krit vum CG10, dat heißt vom Ministère de l'Intérieur. Die gin lo angepackt an Tuten, dat ass eng einfach papaieren Tut, wo en Flyer draken, wo 5 Masken drakommen. Und da gin se mat enger Etikett, wo de Numm vum Menage dropsteet, gin se zougepecht, der Strossen no getasselt, sodat se dann de Mitten spezens mo de Moien vun als Leiters der Regie ausgedeelt gin. Wir hunn eng 16 Maderbeter, die sich drums kümmern, fir dat ganz gut anzupacken, den Jo für alle muss Merci soen fir ihre Unterstützung.